Mga hinigugma kong kabugtuan, aton niya na hinbatian, didahan Ebanghelyo, an awit ni Zacarias. Awit ini in paglaom. Nag-aawit hiya in bag-o nga kabubwason, an kapawa para hadton mga aada alambong han kamatayon. Naglalaom hiya hin mga tawo nga maglalakat didahan dalan han kamurayaw. Ansaad nga ginhimo han Ginoo akatapusan natuman pinaagi hin pagpakatawo ni Hesus. Ang Diyos magtatalwas han maiya katawhan in waray iba kundi pinaagila an iya kalugaringon nga anak. Amo adto ang tinikangan an pagkatuman, aada na an nga tanan para ini maging tinuod o epektibo. Labot la han mga tawo nga kaangayan nga magbutang hini ida haira mga buhat. Kay ang Diyos nagbuhat sa aton nga libre. Nangangahulugan ini nga hiya nasarig ha aton. Nasiring hiya an aton pagkarawat. Nasarig hiya an aton pagkarawat o kooperasyon. Nasarig hiya an aton gugma. Kaangayan tugutan naton ang Diyos nga himuon an iya kamurayaw ug katadungan ug gugma nga magin tinuod dinhi haaton upod og pinaagi kan Hesus. Amo ini nga kun kay ano nga Hesus kinanhi pakig-usa aton. Nagkakanta kita og nag-aampo, pakadi, Hesus, pakadi. Maranata, nag-aampo kita nga kumanhi Hesus ngan bag-ohon an aton kinabuhi, bag-ohon an aton sitwasyon, bag-ohon an aton nasod, an aton ungara para han kamurayaw han mga tawo. Katadungan didahan aton sosyedad og maupay nga lawas para han nga tanan. Sugad la gihapon nga ungara nga aton iginpapahayag adamo nga mga naglabay nga mga adbyento. Kundi an aton sitwasyon nagpapabilin nga amo la gihapon. Ang Ginoo waray hingalimot an iya saad. Ang Ginoo diri gud mahingangalimot an iya saad. Kay hakamatuoran kinanhihiya. Tinuod nga kinanhihiya. Ikitala an nahingangalimot a iya nga buhaton niya adton waray niya paghunahunaa nga bubuhaton niya og waray maghunahuna nga buhaton niya. Waray hiyam paghunahuna nga hiyala an magbubuhat an nga tanan. Ang Ginoo nga Hesus karuyag magbuhat hini kaupod la kita. Tungod kay hiya amo ang Dios an Emmanuel nga ang karuyag sidngon ang Diyos aani haaton o kaupod naton. Karuyag niya nga maging kausa naton kung amo man o kung diin man. Ang Ginoo nagsusumata aton, ako ang Emmanuel. Tawo ako, sugad ha iyo. Kita hakon o kitaa kung paunan o ini ginbubuhat. Buhata ini upod haakon
kaupod ako ninyo, og magpapadayon nga kaupod ako ninyo, paghatag ha inyo kusog. Pakadi, ikangan nato niya na. An aton pagpamulat, dida ha malipayon, nga paglaom parahan Ginoo, magdara unta ha aton ngadto pagkomitir han aton kalugaringon, ngadto han Dios, o ngadto paghimo naiiba dinhi ha aton kalibutan. Himuon unta naton ang tagsa aton nga maging buhi nga tigaman ang paglaom. Ang paglaom para hanti arabot nga ginhadian ang Diyos. Mga inigugma ko nga kabugtuan, aton unta ini pamurubuoton, inanhi an aton Ginoo pagdara hini nga iya misyon, ang pagdarahing katalwasan para aton nga tanan. Siring panganin niya, kaya nanak han tawo, kinanhi ha kalibutan, diri pagtuman han iyala kalugaringon kaburoton, kundi pagtuman han kaburoton han iya langitnon nga amay. Han kaburoton han iya amay, nga waray mawara hinbisan usa, nga iya igintubyan nga daha iya. An aton Ginoo kinanhi ha kalibutan, nahiusa ha aton, nagtutdo ha aton, han paagi para han katalwasan. Ginhalad ni Kristo an iya kinabuhi, tubtob kamatayon, kamatayon ha krus. Kan ginaagdaman diwat kita niya, kung ako nagigugma iyo, magsihigugma man kamo, kay makikilala kamo nga akon ta kamo mga tinunan, kung kamo nagsisihigog maay. Sang detan ang katalwasan mga inigugma ko nga kabugtuan, maabot ha aton, diri nga an aton Ginoo maglilinugaring la. Inanhi ha aton an katalwasan, kaangayan nga may ada naton kooperasyon. Kristo kinanhi, natawo hiya, dinhi kalibutan. Aton pakiana, kung hiya ba natawo na, didantag sa tagsa naton nga mga kasing-kasing, inarawat ba naton ang aton Ginoo? Inarawat ba naton ang grasya nga iya ginhatag aton? Naging malipayon ba kita tungod hini nga grasya, tungod ang pagkanhi ang Ginoo dinhi aton? Kung naging malipayon kita, angay la nga ini nga kalipayan tungod ang grasya, tungod ang presensya ni Kristo, kaangayan la nga aton ini paangbit ngadto han ibang nga mga tawo. Itang nga tanan, gintagan hini nga katalwasan, buhaton man naton an aton bahin para hini nga katalwasan. An aton Ginoo maabot man ta aton, kaangayan naton akseptaron, kaangayan naton karawton, ngan ipaangbit naton hiya ngadto an aton mga kabugtuan.